anami pite khoyo se na bon chawin he video en khen lim kirwe e video masawa fp account Kimneithem sit lo kitinu in a Facebook account a hiti khatin video a hin post eti ho na se ho chu WhatsApp message khat kamuna in sumite langkaya ko ni clarification message khat hongin hi message chulai hamin bon menga asimotin hi message kamu hi adi hi ale no mo ga sale jeng ka video siam chu aji chu Sopi Kimneithem to ki ho pasal pa chu emi mama aloi ho a hi in stenle Sopi Facebook account jong hi ai ki hek nge heti yong kaza zamin ti choi hi mo ma le lung sit ten Sopi nun jong Neingaidam min lang stenle in sumite ha Neingaidam billa ama wa hi video kain sima sa pa chu delete da phano te ji chu amai ho jong ka su blur ka sima hin ye tabang khana koi tabang khat inam no me ku ki zo chanu esan pasal to ke ho na lai ai ke do lo yom de hin am hona phat chom pi the khala ke ju thu sei ka the me ka ti nei poi ka thu sei ja bon en di ka ti nei poi koi tabang khani ki yal do na nei the na khan hi la kha le tia video ju di le da phano ten ji chu Sopi alimon ka sia la je chun tu lai hen Facebook account ho min hacker ho en e hack pia anop no bol the khang jong hi ai tai hi che hacker ho la on chu me hle ma jaw the ai mo ka ti ai di pon hi jong hi the he ti da na ka se hen hoi chi pen chu di ham chu kyong ka het chat je poi ai la I them phana bol kheli khale Sopi Kimneithem min ene he thimin lang chu ten le nam no me ada hon jong chi thainan le mai te bol khel sei balum khale ngai da mutin I phat chom pi the ho phat chom pi thei che den ki tem ve chan che ka video siam tan te ole